1. Have you ever claimed to be a US citizen? Yes or no? What is claim? Claim is to say something is true even though may not be true. E. Có bộ tàu hay đua hay tiết có yo US citizen. Yo là chỉ yo. Claim sai tao li cha. Claim. Yo thảo có hay tiết ya no nữ yo thảo wa tư tiết nữ tư chỉ yo. 2. Have you ever registered to vote? Yes or no? What is register? Register is to put my name and personal information on an official list of people who can vote. What is vote? Vote is to choose a new leader or law. Oh, có bộ tao còn bê mù vote. Yo là chỉ yo. Register sa tao li cha. Register yo thảo. Có mò có luôn bê thì có chọn đón đỡ. Cho cha hậu ý định đón đỡ. Or nó nữ yo official. Có yo li tao vote. Vote sa tao li cha. Vote yo. Sai itu no chia lo yo iho ke chai chia. 3. Have you ever voted in any US elections? Yes or no? What is election? Election is to choose a new leader for a government office. B. Có bộ tao vote how US election đua. Yo là chỉ yo. Election sa tao li cha. Election yo. Thao yu sai itu cho chia. Cho hao iho government office. 4. Do you have any title of nobility in a foreign country? Yes or no? What is title of nobility? Nobility is to be a member of the king's royal family. A title of nobility is a special name or rank. Blau. Có bộ yo itu ning wa mo chân cha no chữ. Wa no nhỏ họ ilu ta cha wa chữ ta cha mi ka. Yo là chỉ yo. Title of nobility cha tao li cha. Nobility yo. Có bộ yo itu ning wa mo chân cha no chữ. Là yo trở nên wa lo nợ trở nên ni hoa tài thia hoa tài. 5. Have you been declared legally incompetent? Yes or no? What is legally incompetent? Legally incompetent is when a judge says that I cannot make important life decisions. A lawyer, doctor, or my family must make decisions for me. G. Có bộ tàu hay tu nên ủa ma cha tàu hay tìa có chí minh bể. Yo là chỉ yo. Legally incompetent sa tao li cha. Legally incompetent yo thảo wa tu judge nữ hai tia. Có yo ít nên ủa tu chí minh bể lợ. Chê chủ tao yo tu lawyer. Tu doctor lo yo ít nên nhá họ có chí nên ủa yo chủ tao xìa thì xìa cho cô. Cô yo có xìa thì xìa tao cho cô tu khen lợ. 6. Do you owe any tax? Yes or no? What is owe? Owe is I must pay the government money. What are tax? Tax are money for the government. The government uses tax money to pay for the government, military, healthcare, schools, etc. Chào. Có bộ trình chuẩn lý, và nói yo tax, và trình cho tao thể. Yo là chỉ yo. Ô, sai tao li cha. Ô, yo thảo và có trình chuẩn lý, và có trình cho tao thể cho cả. Xử lý yo tax money lo những yo. Lo yo hệ tia, nữ yo nhiều và có một chán đời lử tu lo, nữ yo yo ta. Tax yo ra chỉ. Tax yo cho nhiều và thể cho government. The government yo shi cho nhiều tax và bé thể nó cho lỡ một ba lỡ lúc government.
Lalu military, lo yo cho healthcare to school. 7. Do you pay tax every year? I pay taxes every year. I pay tax with my spouse. I don't have an income. My family supports me. I am disabled. I receive SSI. Sha. Có bộ thể tax to social. Cụ thể tax to social. Cụ thể tax cho. Cụ tu chỉ lo yo cụ tu bả nè. Cụ chú mơ nha cụ chú hả lử. Cụ chế nên passport cụ. Cụ chú hả lử vì họ cụ ở chỉ tao. Cụ lá nhẹ lần ở SSI. 8. Have you ever called yourself a non-resident on a federal, state, or local tax return? Yes or no? What is non-resident? A non-resident does not live in the United States. Yi. Cấp tàu hú cấp tu king, non-resident. How có đại federal, state lo your local tax return. Yo lo chi yo. Non-resident sa tao li cha. Non-resident nhớ ít tiếng Hoa chỉ nhớ tỷ lệ cho mình cả nó. Vì cho họ là chỉ muốn cho trai nhớ tỷ lệ cho mình cả nó. Do you belong to any groups or organizations? A. Yes, I belong to. B. I don't belong to any groups. Nghe chua. Có bộ nhỏ hậu cho bá bơ, lấy ho công hậu. Ủa nó tuấn hình, lấy ho tờ trả cho government. A. Yo, cú nhỏ hậu. B. Chi yo, cú chi nhỏ. 10A. Have you ever been a member of the Communist Party? A. No, I have never been a communist. Or B. Yes, I was a member of the Communist Party for work. I am not a communist now. What is communism? Communism is the government party of China, Vietnam, North Korea, and Cuba. Nghe cào A. Có bộ tao yo chuẩn hình của nhỏ hậu lúc còn hậu, who are Communist Party. A. Chi yo, của chỉ tao nhỏ hậu. B. Yo, của hậu lử nhỏ hậu cho, lúc còn hậu nó, tế sĩ ta sĩ nó của chỉ yo lờ. Communism, sai tao lý trả. Communism, yo cho nó chữ ở nhỏ hậu lúc party, đi China, lo yo Vietnam, North Korea, thiếu Cuba. Communism nếu yo cho nó chữ lo yo government party or nó yo để cái nhỏ hậu cho citizen lo yo cho basic lo yo chỉ mua trái lo yo chỉ lo hai chỉ tao đã chỉ yo để lo cho nó chữ thứ hai để ôi nó lo chỉ lo yo sợ tự trả lo cho government chỉ tao. 10B. Have you ever been a member of a totalitarian party? No, I have never been a totalitarian party. What is a totalitarian party? A totalitarian party has a complete control over everything, and the people have no power. Gao bi. Các bộ tao yo ý chuẩn hình của nhỏ hậu, lúc party lo yo, cho papa who are totalitarian party. Chi yo, cụ chỉ tao nhỏ hậu cho, lúc con hậu nó. Totalitarian party, sai tao li cha. Totalitarian party,
yo thảo wa tu thao cho nan dao nu mua control lo yo nu yên a nu hai tu chua ya de yo li ho nu hai sư cho biết sinh lo yên chỉ mua ho trai lo yên hai tao da chi 10C. Have you ever been a terrorist? No, I have never been a terrorist. What is a terrorist? A terrorist uses violence to control people and government. Example, September 11, 2001. Gao Si. Cơ bộ tao yo itu terrorist. Chỉ yo, kuch tao yo itu terrorist dua. Terrorist yo da chi. Tu terrorist. Nu shi. Da yo lo yo. Nu shi nu học bệnh sử wan. Nu xin tao lo yo shi chia po cho lo. Lo yo control. Cho nên lo yo government lo yo nó chữ vì cho khỏi tia. Cho nên nó lo tạo trả cho government lo yo cho nó chữ cho lo theo lý mua tới mình ok. Lý khỏi example yo September 11. Shong o pa e. Number 11. Have you ever advocated the overthrow of any government by either force or violence? A. Yes or no. Câu ý. Cơ bộ tao tạo trả cho nhân nó chữ lấy cho government. She đã do or nó có tạo trả là yo là chỉ yo. Number 12. Have you ever persecuted any person because of race, religion, national origin, member of any particular social group, or political opinion? Yes or no? Câu ô. Câu bộ tao dù ít tín hình vì cho khỏi tia. Nữ cháu lần đầu có li nữ khỏi race. Nữ khỏi religion. Lo yo nữ khỏi national origin. Yo lo chi yo. 13. Have you ever been a member of the Nazi government of Germany? Yes or no? Câu B. Cơ bộ tao yo cho nên đầu lo lúc party lo yo lo lúc con hào Nazi đầu Germany. Yo lo chi yo. 14A. Have you ever been participated in genocide? Yes or no? What is genocide? Genocide is to kill a group of people because of their race, ethnicity, religion, or gender. Câu plau A. Cơ bộ yo itu đầu y pa nên ô tô y lử hải nên. Yo lo chi yo. Genocide yo ra chi. Genocide yo tôi y lử hải nên ô nữ chẳng da co. 14B. Have you ever tortured someone? Yes or no? What is torture? Tortured is to hurt a person so that he or she will tell you secret or information. Câu plau bì. Câu bộ tao chỉ cho ít nên. Yo lo chi yo. Tortured sa tao li cha. Torture yo chỉ cho ít nên. Câu nữ kia ya or nữ giải chia cho cô. 14C. Have you ever killed or tried to kill someone? Yes or no? What is to kill? To kill someone is to cause a person to die. Câu plau C. Câu bộ tao tua là do chỉ tua ít nên. Yo là chỉ yo.
to kill 才道理家 to kill 要ก็要ตัวว่าจะตัวเน่งหนอตัว 14D Have you ever badly hurt or killed a person on purpose? Yes or no? What is to kill or hurt a person on purpose? To kill or hurt a person on purpose is to do something that you know will hurt or kill the person. กับเปล่าดีก็ปะตาอวยตัวเน่งเจ้าหมอแล้วย่อตัวหนึ่งวิจะขอก็ยิ่งชอจือว่าก็นึกตัวแล้วย่อก็นึกเจ้าหมอย่อหรอชีย่อ on purpose 才道理จ้า on purpose 才到底ก็ยิ่งชอจือว่าก็ตัวเน่งหนอนึกเจ้าหมอแล้วย่อก็นึกตัว on purpose 才到ชอจือ 14E Have you ever been forced or tried to force someone to have sex? Yes or no? What is rape? Rape is to force a person to have sex. กับเปล่าอีก็ปะตามาก็ยัวแล้วย่อก็ยัวหรือตูมอเลอแล้วย่อเจ้ามอย่อหรอชีย่อ rape 才道理จ้า rape ย่อเจ้ามอ 14F Have you ever stopped someone from practicing his or her religion? Yes or no? What is religion? Religion is how people follow God. กับเปล่า F ก็ปะเตาhai có ý tu ninh chỉ bố ý tu ninh nần đỡ nữ sầu nữ khó kiến trình do là chỉ do religion sa tao li cha religion do ý tu ninh nữ cho kiến trình xử lý nữ yuan trình ye su lo là do nữ yuan trình nữ cho cái trái đã khoa 15A Have you ever participated or served in a military unit? Yes or no? What is a military unit? A military unit is the official armed forces group of the national government that protect the country. Câu chí A Câu bà tàu nga cho lỡ một tổ cho tổ army là your military unit. Yo là chí yo. Military unit cha tao lý cha. Military unit yo thảo có yên nga muốn cho lỡ tổ cho nó chữ lỡ. 15B Have you ever participated in a paramilitary unit? Yes or no? What is a paramilitary unit? A paramilitary unit is a group of people who act like the military but are not a part of the official military. Câu 9B Câu bờ tàu ga muốn cho lỡ papa hùa paramilitary unit. Yo là chỉ yo. Paramilitary unit sa tao cha. Paramilitary unit yo thảo yo ba group ở nó là chủ sĩ là từ khen lò or là một tổ cho tới sĩ là chỉ cho London nó chữ tới sĩ biết sinh là or là sư. 15C Have you ever participated or served in a police unit? Yes or no? What is a police unit? A police unit is an official local group that enforces the law, protects people, and stops crime. Câu chí C Câu bờ tàu cho là papa hùa police unit. Yo là chỉ yo. Police unit sa tao lý cha. Police unit yo government lo yo cho nó chịu cho nên ô nó lo yên sai lo có lo ba thì thay tên nên lo cho cái trái lo yo lo ba ô thì thay có chỉ cho mua cái sĩ đồ xin đạo chủ sĩ. 15D Have you ever participated or served in a self-defense unit? Yes or no?
What is a self-defense unit? A self-defense unit is a group of people organized to protect their community against crime and violence. Gochidi. Kapatonga. Muhala Papa who was self-defense unit. Yolochio. Self-defense unit. Satalija. Self-defense unit. Yo. Papa or la tuking tờ lo. Cờ lo party thầy là khó chào là do là lũ dỗ. Cờ nó chỉ cho một tên mình. Xử lý cái shit tua là do xin đào. 15E. Have you ever participated in a vigilante unit? Yes or no? What is a vigilante unit? A vigilante unit is a group of people who act like the police but are not a part of the official police. Gochi E. Kapatanya Hopapa who are vigilante unit. Yolochiyo. Vigilante unit who Satalija. Vigilante unit Yo Jopo. Or tính or là tôi khen li tiền lời do bù lì thế gì là chỉ cho bù lì or nó chịu lời cha lời lời do bé sinh thế gì là cha lời tôi khen or cho là or bù lì sư chỉ nó chịu cho nên. 15F. Have you ever participated or served in a rebel group? Yes or no? What is a rebel group? A rebel group fights against the national government. Gochi F. Các bà tàu do là papa who rebel group. Yo là chio. Rebel group Satalija. Rebel group yo cho papa or no lo shito lo yo lo tờ cha cho no chữ lo yo cho government. 15G. Have you ever participated in a guerrilla group? Yes or no? What is a guerrilla group? A guerrilla group is a group of people who use weapons against or otherwise physically attack the military, police, government, or other people. Gochinji. Các bà tàu nhỏ học papa who guerrilla group. Yo là chiyo. Guerrilla group Satalija. Guerrilla group yo cho papa or no là shi chia po shi tua là yo tàu trả cho no chữ. 15H. Have you ever participated or served in a militia? Yes or no? What is a militia? A militia is an army of people, not part of the official military. Gochi H. Các bà tàu nhỏ lo yo nga hầu là hồ hua militia. Yo là chi yo. Militia sai tàu li cha. Militia New York Army of Basing. Chi yo no chu. The shi yo basing army. 15I. Have you ever participated in an insurgent organization? Yes or no? What is an insurgent organization? An insurgent organization is a group that uses weapons and fight against the government. Kochi I. Kapatao nga lo nhỏ hậu là papa hua insurgent organization. Yo là chi yo. Insurgent organization satalija. Insurgent organization yo. Papa o lo shi chia po. Shi toa tờ trả cho government lo yo cho nó chữ. 16A. Have you ever worked in a place like a prison or jail? Yes or no? What is a prison or jail? A prison or jail is a place where people who have been charged with a crime are kept. Gao Chao A. Cơ bờ tao ở hơ lử tới khó chao ở nữ cao trở nên cho gì. Lo yo hỏng qua. Yo là chỉ yo. Jail lo yo prison. Yo đã chi. Lo yo thái tao li cha. Jail lo yo prison. Ni yo khó chao ở nữ cao trở nên cho gì. 16B. Have you ever worked in a place like a prison camp? Yes or no? What is a prison camp?
A prison camp is a place where enemy prisoners of war are kept. Câu trao B. Cơ bờ tàu ở họ lươn đấy họ trao ở prison camp. Họ trao ở nước cao trở nên ở kế ở cho. Yo là chỉ yo. Prison camp. Yo là chỉ là yo tại tàu lý trả. Prison camp yo họ trao ở nước cao trở nên là ở mù ở kế ở cho. 16C. Have you ever worked in a place like a detention facility? Yes or no? What is a detention facility? A detention facility is a place where people are forced to stay temporarily until they are moved to a prison, labor camp, or are deported. Câu trao C. Cơ bờ tàu ở lươn đấy họ trao who are detention facility. Yo là chỉ yo. Detention facility. Tại tao đi trả. Detention facility ni họ trao ở cho nên cháu chỉ lo yo cho nên ở là man đề mù nhỏ in tu sư vấn đề là yo ma sa mù nhỏ nữa là họ trao ở là yo ma sa mù nhỏ thế tia xử lý là yo ma sa mù nhỏ qua là yo lúc labor camp or là yo mù nhỏ ma yo có yo ở họ lử là yo ma sa tử tế tế chờ. 16D. Have you ever worked in a place like a labor camp? Yes or no? What is a labor camp? A labor camp is a place where people are forced to work. Câu trao đi. Cơ bờ tàu ở họ lửng đấy họ trao ở khu ở labor camp. Yo là chỉ yo. Labor camp tại tàu đi trả. Labor camp yu họ trao ở cho những cháu chỉ là muốn nhỏ ở là ma yo ở họ lửng. Lý do là nhớ tổng qua chỉ là dùng ở họ lửng tổng qua. 16E. Have you ever worked in any other place where people were forced to stay? Yes or no? Câu trao E. Cơ bờ tàu ở họ lươn đấy họ trao ở tính nên lớn mà có dùa cờ lời nhỏ tờ to. Do là chỉ do. 17. Were you ever a member of a gang? Câu sa. Cơ bờ tàu do đùa ít tu nên nhỏ hậu ít bà bơ. 17A. Have you ever been a part of any group that used a weapon against another person? Yes or no? Câu sa A. Cơ bờ tàu nhỏ hậu ít bà bơ ở xì chia phò. Là một có dùa lực tù là do là một ổ hề lực tù cả lần trai. Do là chỉ do. 17B. If you answer yes, when were you a member of this group? I was a member of. From. To. Câu sa B. Yo có tế yes cho khó câu sa A. Thảo tư yo thảo khó nói nữ chủ sĩ. Là yo thảo tư yo thảo ua có nhỏ học bà bao nó. Cú nhỏ học bà bao nó. Thảo lúc sau nó. Mù cho lúc sau nó. 17C. If you answer yes, did you ever threaten another person with a weapon? Yes or no? What is threaten? Threaten is to say that you will hurt or kill a person if they don't do what you tell them to do. Câu sa C. Yo có hay yes cho khó câu sa A, thì câu sa B. Câu bờ tàu chỉ chìa phò lo muốn hệ lực tu cả lần trai. Yo là chỉ yo. Lo lu threaten sai tao đi trả. Threaten sai tao tia có chỉ chìa phò lo muốn hệ. Thì có yo mò lỡ tua là yo ô cả lỡ trong mò. Yo tia lỡ ô ya li khó wa có hai cả lỡ ô. 18A. Have you ever sold or given weapons to another person? Yes or no?
Câu yi A. Có bộ tao mua, lời yo mua chìa phò mu cho ít tu nên. Lời yo lử tu nên. Yo là chỉ yo. 18B. If yes, did you know that this other person was going to use the weapon against another person? Yes or no? Câu yi B. Yo có hai tia yo. Lời yo yes cho khó câu yi A. Hai tia có mua chìa phò. Lời yo có mua chìa phò cho lử tu nên. Có bộ bao hai tia. Khó chìa phò có mua cho tu nên nó. Nếu bộ yo mua khó chìa phò nó cho là một xí một to lử tu nên. Yo là chỉ yo. 18C. If yes, did you know that the buyer was going to sell or give the weapon to someone who was going to use the weapon against another person? Yes or no? Câu yi C. Yo có hai tia yes, lời yo cho khó câu yi A hiếm B. Có bộ bao hai tia tu nên họ có mua khó chịu phò nó cho nữ. Nếu bộ yo mua khó chịu phò nó cho là mua cho lử tu nên. Or yo cho là một tua lử tu nên. Yo là chỉ yo. 19A. Have you ever received military, paramilitary, or weapons training? No, I have never received military training. Or yes, I serve in the name of the military unit. Date of service training. Câu chua A. Câu bộ tao sảo một ô tú cho đùa. Lời yo xí chìa phò. Chí yo, cú chí tao đùa. Lời yo, cú tao ô đùa lời. Luôn bề, the Lu military unit 我个友好。天图我个友好。20. Have you ever forced a child under 15 to become a soldier? Yes or no? Ningo. Các bộ tao dùa đua ý tư mình nhỏ giàu. Và nó dù tao thơ có chí xong. Còn nữ mũ ý tư, tú cho. Yo là chí yo. 21. Have you ever forced a child under 15 to help soldiers? Yes or no? Ningo ý. Các bộ tao dùa đua ý tư mình nhỏ giàu. Và nó dù tao thơ có chí xong. Còn nữ mũ ba, tú cho. Yo là chí yo. Number 22. Have you ever been committed a crime? Yes or no? What is crime? A crime is to do something illegal or break the law. Ningo o. Các bộ tao wa thảo kế trai. Yo là chí yo. Crime thái tao lý trả. Crime. Yo thảo cơ wa thảo kế trai. Number 23. Have you ever been arrested, cited, or detained by any officer? Yes or no? What is arrested? Arrested. To break the law and go to jail. Ningo pe. Các bộ tao Monday muốn nhóm gua. Trao ticket. Lo yo Monday. Yo lo chi yo. Arrested. Sai tao lý trả. Arrested. Như thảo cơ wa thảo kế trai. Chế cơ thi lý tao Monday muốn nhóm tổng gua. 24. Have you ever been charged with committing a crime? Yes or no? What is charge? Charge is the police, judge, or court says that you have broken the law. Ningo blau. Cơ bộ tao mắt lìa. Hãy tía cơ wa thảo kế trai đùa. Yo là chí yo. Charge sai tao lý trả. Charge yo thảo tu. Tầm lùa. Tu judge. Lo yo lu court lu. Chế tía gì nữ hai tía.
个到我草做摘那了。25. Have you ever been convicted of committing a crime? Yes or no? What is convicted? Convicted is a judge or court proves that you committed a crime. Ningo G. Go bộ tao mà tiệt gì, hệ tiệt cô yên wa thọ cái trái. Yo lo chi yo. Convicted, satorija. Convicted. Yo thọ tu judge, lo yo lu court lu chế tiệt gì lo tư. Chia tao lo hệ tiệt cô yên wa thọ cái trái tiệt tiệt. 26. Have you ever been placed in a rehabilitative program? Yes or no? What is rehab? Rehab is a court-ordered program to cure drug or alcohol problems of addiction. Ningo chao. Có bộ tao muốn nhớ khó chao who are rehabilitative program. Yo lo chi yo. Rehab sa tao li cha. Rehab yo cho chế lo yo cho program. Ono lu khoi nu sa có muốn nhớ. Có nu mu ba chia có chi cho. Hùa yên lo yo hùa chao. 27. Have you ever been placed on probation or been paroled? Yes or no? What is probation? Probation is a period of time in which a criminal is allowed to stay out of prison if that person behaves well, does not commit another crime. Ningo sha. Có bộ tao trao cho probation. Yo lo chi yo. Probation sa tao li cha. Probation yo lu shi hao wa. Tu ning trao gì hong gua. Nữ yo trao cho tao là hong gua lo vì cho khó hệ tia. Thầu nữ nhỏ hong gua. Nữ cho rong. 28. Have you ever been in jail or prison? Yes or no? What is jail? People go to jail when they break the law and cannot leave until a judge says that they are free. Ningo yi. Cơ bộ tao muốn nhỏ hong gua. Yo lo chi yo. Jail sa tao li cha. Tín ninh muốn nhỏ hong gua thầu ở lời wa thầu cái trái. 29. If you answer yes to question 23 to 28, please explain. Ningo chua. Yo có tế yes cho khó question ningo bé một số ningo gì. Kia hạt tia vì lý cha có thể lý hay yes. 30A. Have you ever been a habitual drunkard? Yes or no? What is a habitual drunkard? A habitual drunkard drinks too much alcohol every day and gets sick. Bé chào A. Có bùi ít tên ninh hào chờ ta li. Yo lo chi yo. Habitual drunkard sa tao li cha. Habitual drunkard. Yo thảo có hào chờ đau thảo lời chút chút nu. 30B. Have you ever been a prostitute? Yes or no? What is a prostitute? A prostitute sells sex. Bé chào B. Có bộ tao yo ít prostitute đùa. Yo lo chi yo. Prostitute sa tao li cha. Prostitute yo ít ninh ono nu mo nu lu chế. Li niên dia. 30C. Have you ever sold or smuggled illegal drugs or narcotics? Yes or no? What are illegal drugs? Illegal drugs are drugs against the law, such as heroin, opium, and cocaine. Bé chào xì. Có bộ tao mua. Lo yo dài giếng đùa. Yo lo chi yo. Illegal drugs. Sa tao li cha. Illegal drugs. Yo cho chua lo yo cho giếng. Ở nó nữ thảo cái trái.
Lee heroin, opium, loyo cocaine. 30D. Have you ever been married to more than one person at the same time? Yes or no? What is bigamy? Bigamy is being married to more than one person at the same time. 北照的，个不到有差，一度领到一度小我给，有了只有，bigamy 才到你家，bigamy 一头个有差，一度领到一度小我给，xử lý ô tô bên lô lo yo ô tô gì. E. Have you ever married someone to get an immigration benefit? Yes or no? What is an immigration benefit? A person can become eligible for a legal permanent resident status by marrying a U.S. citizen. 北照伊，个不到有一度领，个贴里到 immigration benefit. Yo lo chỉ yo. Immigration benefit 才到你家。一度领女月在到了我 legal permanent resident. 头女月一度 US citizen. 了yo一度领没噶。女在到了我 legal permanent resident yo. nữ mua khó tiền nữ yo lo ua bế sinh mê ca ya cho kế trai yo tiền nữ yo ít tu neng mê ca. F. Have you ever helped anyone enter the U.S. illegally? Yes or no? What is illegal entry? Illegal entry is to come in the United States without proper visa or to stay in the U.S. on an expired visa. Bế chào F cơ bộ tàu ba ít tu neng gà tỷ để chờ mê ca nó ya chào kế trai yo lo chỉ yo. Illegal entry sa tao li cha. Illegal entry yo thảo ít tu neng nâng gà tô tỷ để chờ mê ca nó ya li chỉ mua visa lo yo cho đầy visa ua nữ tư ta cần nụ lờ. 30G. Have you ever gambled illegally? Yes or no? What is illegal gambling? Gambling is to play cards or games for money. It is illegal to gamble and not pay tax. Bế chào gì cơ bộ tàu từ chia ya chào kế trai yo là chỉ yo. Illegal gambling sa tao li cha. Illegal gambling nhất thầu cơ từ chia ảo nhia để chỉ có chỉ thể tax cho nhia or có yên lần đầu. 30H. Have you ever failed to support your children or pay alimony? What is alimony? Alimony is money that a court orders someone to pay monthly to their ex-spouse after a divorce. Bế chào H cơ bộ tàu chỉ thể trao cho nhia yu mi nhua. Alimony sa tao li cha. Alimony yo cho nhia or lu court nữ có thể cho có tu bận nhia thảo or nê tu xin trao lợ. Cho nhia or yo cho mu yu mi nhua. I. Have you ever lied to the U.S. government to get public benefit? Example, welfare. Yes or no? What are public benefits? Social services or financial support from the government. Bế chào ai cơ bộ tàu đa cho US government có tàu kế ba lon đờ lợ. Yo là chỉ yo. Public benefit yo ra chi. Public benefit yo kế ba lon the government. Li social service lo yo. Financial support li nhia. 31. Have you ever given any U.S. government officials any information that was false, fraudulent, or misleading? Yes or no? What is false, fraudulent, or misleading? To say something false, fraudulent, or misleading is to say something that is not true. Bế chào y cơ bộ tàu mong đón đợi cho US government. Or nó nữ chỉ yo tia lo yo nữ yo đa. Yo là chỉ yo.
false, fraudulent, loyo misleading, 才道理讲。头个系得起我那女友 false, fraudulent, loyo misleading, 才道点。样头女友得起我那女只有点，loyo女友得起我那大事。32. Have you ever lied to the U.S. government officials to gain entry or admission into the U.S. or to gain immigration benefit while in the United States? Yes or no? What is a lie? A lie is to say something that is not true. What is to gain entry or admission? To gain entry or admission is to come into the U.S. What is to gain immigration benefit? To gain immigration benefit is to get legal residence in the United States. 被抽哦，个不到达就做 U.S. government，个听得到都对这上面干咯，了要个听得到给巴伦的 government，要了去要来才道理讲，来要头个还得去我那女都去要点。To gain entry or admission 才道理讲。To gain entry or admission 要多啲的上面干咯。To gain immigration benefits 才道理讲。To gain immigration benefit 才到啲個到給咗債了要個應多啲的上面干咯到呀我女應要找給債。33. Have you ever been removed, excluded, or deported from the U.S.? Yes or no? Remove. To make someone leave the U.S. Exclude. Not to allow an individual to enter the U.S. Deport. To arrest, then force a person to return to the country they came from, especially because they do not have a legal right to stay. 被就被個不到嘛覺得基本噶了要撒到的路好路的上面干咯。要了只要 remove 要頭個嘛覺得好路的上面干咯。exclude 要頭只不過噶路好路的上面干咯。deport 要頭我個應用個好路的上面干咯了，但是個好多啲的上面干咯，草嘅齋，這了天有麼干的，沙個只卡冇咗那路的草個多能得多，xử lý多點咯多咯，了要多啲太多。34. Have you ever been ordered removed, excluded, or deported from the U.S.? Yes or no? What is ordered? Ordered. A judge or immigration officer makes a legal decision that someone must do something. 被捉牢，個不到嘛節字，切到，基本噶了要撒到好的上面干咯，要了只要 ordered 才道理咋。ordered 要頭 to judge 了要 to immigration officer，你節字寫了係啲，個要知道我，呀喏照理好我了還有個我，xử理要了 ordered。要了節字個到好的上面干咯，這個要知道到好的上面干咯，照理好我了節字。35. Have you ever been placed in removal, exclusion, rescission, or deportation proceedings from the U.S.? Yes or no? What is rescission? Rescission. Rescind. The government cancels a person's legal status to enter or live in the U.S. after permission had been originally given. 被捉住，個報道乜做後可 removal，可切到，基本噶乜 cancel，了要可我有乜殺到好的出面干咯，要了只要 rescission 才道理咋 rescission，要頭 the government 呢只不更加落好的出面干咯，了要只不更加好的出面干咯字了。 36.
are removal, exclusion, rescission, or deportation proceedings from the U.S. currently pending against you? Yes or no? What are proceedings? Proceedings, a legal case to decide a person's immigration status. 被抽招，但是呢，个波要达到鸟就好考我有嘛切到，去本个切到，了要嘛啥到好的去咪干喏，要了去要 proceedings 才到哩咋 proceedings 才到啲，但是呢，个达到鸟呢可停，我多些了要节制，那个好 case 哩咋，些个有嘛切到，个有嘛啥到，了要。ก็อยู่ชิปูมังกาโลหารุตชิมิกันโนเลย 37. Have you ever served in the U.S. Armed Forces? Yes or no? เปเจ้าชาก็ปตองกา how U.S. Armed Forces แล้วย่อ Army ด้วยย่อละชิย่อ 38A. Are you currently a member of the U.S. Armed Forces? Yes or no? เปเจ้ายี A แต่ชินอก็ปอจึงย่อ how U.S. Armed Force ย่อละชิย่อ 38B If you are currently serving in the U.S. Armed Forces, are you scheduled to be deployed in the next 3 months? Yes or no? What is deployed? To go outside the U.S. to do a military service. เปเจ้าหญิง B ยาตาชินอก็จึงย่อเขา U.S. Armed Force ก็ปย่อมาติงย่อมาซาเดอเปกลีตอนเดย่อละชิย่อ deployed ใช้ตอลิจา deployed ใช้ตอเดียก็ย่อมาซาแต่เขาจะช่วยมีการนอหมู่ตัวจอ 38C If you are currently serving in the U.S. Armed Forces, are you currently stationed overseas? Yes or no? What is stationed overseas? To live, work outside the U.S. with the armed forces. 被咒意是要但是呢，个重要好 U.S. Armed Force 个不要马萨德好的全米干哦，要了去要 station overseas 才到哩咋。Station overseas 要头ก็มาซาเตอร์มัวเขาหรือเลยย่อมุญย่อขอเชอวันนุชิย่อเขาดูเตชมิกันเนาะย่อ the armed force 39. Have you ever been court-martialed, disciplined, or received other than honorable discharge while in the U.S. Armed Force? Yes or no? What is court-martial? To be arrested and put on a trial in a military court. ไปเจ้าจั่วก็ปวดเตามันเดหายเปล่ามาข้อเคลียแล้วย่อเจ้าเต็มเมงหรือยาเถาอัวก็ย่อเฮา U.S. Armed Force ย่อละชิย่อ court martial 才到哩จ้า court martial จะ到เดียก็มันเดมือหายเปล่าเถาอัวก็จึงย่อตู้จอ 40. Have you ever been discharged from Army because you were an alien? Yes or no? What is discharge? To be discharged is to leave the armed forces. เราเจ้าก็ปวดเตามาเชเตอร์ how army วิเดียก็ยังนึงชิมอนดอนเดอย่อละชิย่อ discharge ใช้เตาลิจามา discharge ย่อเถาว่าก็มาเชเตอร์ how army แล้วย่อ how armed force 41. Have you ever left the U.S. to avoid the draft? Yes or no? What is the draft? The draft is compulsory military service. เราช่วยอีก็ปวดเตาเตอร์หารุตชมิกาก็เที่ยวลิชิเตามาหูหมูวัตุจอแล้วย่องกาเฮา army
要了只有 The draft 才到了家 The draft 要逃我了户个高木好 army 了要好木wa military service 42. Have you ever applied for any kind of exemption from military? Yes or no? 老ço哦个不到按当的头个了家个做的名好 military 要了只有 43. Have you ever deserted from the U.S. Armed Forces? Yes or no? What is deserted? To desert is to run away from the military service. 老祖辈个不到kia好了路 U.S. Armed Force 要了只有 deserted 才到了家 desert 要 kia 到好了路 military service. 44. Are you a male who lived in the U.S. between your 18th and 26th birthday? If yes, when did you register with the selective service? If yes, you are still between 2018 to 26 but have not registered, then go to sss.gov and register. If yes, but you are older than 26, attach a letter why you did not register and sss.gov status. Blocho blau. Cơ bố yo itu chính ô nhớ tỷ lệ chấm tế cho mình cả nó thảo và có yo cầu gì mu cho nên cầu trao sông yo hay tiền yo chơi khi thảo và có register lúc nô lúc li theo lúc sông rồi yo tiền yo tế sĩ có họ chính xác register thì ta sĩ nó có những chừng nhỏ cho nó họ cầu gì mu cho nên cầu trao sông chơi mu cho nó họ website sss.gov chơi register lo yo tia có những yo tới xì ta xì nó có thao nên có châu sông thao lợ thì có chừng start registered chế mỗi ý định sau ý định đó hệ tia really cha có hiểu lịch start registered kia có reason hệ tia really cha 45. Do you support U.S. Constitution and the form of government? Yes or no? What is the Constitution? It is the supreme law of the land. What is the U.S. form of government? The U.S. has a democratic form of government. Lo cho chi, có bộ thang ga mi ga lo, cho cái trái tí để cho mi ga nó. Yo lo chi yo. Constitution sa tao li cha. Constitution nu yo mi ga lo cho trái, và nhớ tí lo để cho mi ga nó. Mi ga lo khó government yo nu yo da chi. Mika lo yo US lo khó government yo democratic. 46. Do you understand the full oath of allegiance to the United States? Yes or no? What is an oath? An oath is a promise. What is allegiance? Allegiance is to be loyal. What is the oath of allegiance? I promise to be loyal to the United States. Lo cho chào. Có buồn gà xia là khó oath of allegiance. Thảo ua có cha tề. Yo là chỉ yo. Oath sai tao li cha. Oath yo lo lu or you cho tia you yo ua chao li khó you hai. Allegiance sai tao li cha. Allegiance yo hay tia you yo chan jeng chao lu te chao no. Oath of allegiance yo sai tao li cha. Nếu yo thảo ua you cha tề cho lu lo hay tia you yo chan jeng chao lu te chao mi ka no sư.
47. Are you willing to take the full oath of allegiance? Yes or no? 老周下，个不早些家得着路。要了只有 48. If the law requires it, are you willing to bear arms on behalf of the U.S.? yes or no. What is to bear arms? I will use a weapon to protect the U.S. 老周二，要做在撒刀，个不噶早些多做地台路的全米噶。要了只有 to bear arms 才到里家，才到dia 古早些是解剖多做地台的全米噶。49. If the law requires it, are you willing to perform non-combatant services for the U.S. Army? Yes or no? What is non-combatant? I will work in the army without using a weapon. 老周chúa,要做在撒刀，个不噶摸好路到 army 的是只是解剖。要了只有 non-combatant 才到里家，才到点，古噶摸好路到 army 的是只是解剖。50. If the law requires it, are you willing to perform work of national importance under civilian direction? Yes or no? What is work of national importance? A major emergency. Example, flood, fire, earthquake. What is under civilian direction? Follow the orders of non-military safety officers, disaster relief workers from the Red Cross. chỉ châu,要做在撒刀，个不噶我好了把地台的châu，的是只用龙路乱到那去。要了只有 work of national importance 在道理家，你要就是好话，你要 emergency，xử lý more flood, more fire 这股年lo要 earthquake。flood 要de nhà under civilian directions 才道理家。要头我个我好路，但是个是用龙路乱到那住，但是要乱到。好我护我 Red Cross